Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kamau Kerwat Youth Development Association balalam khmat do samla 11 son wanyang kum president hakashitarik urumpang arjar arfulai kala ai ka jingkit bok ruang yagi sangut ki samla na Southwest Khasi Hills District kibala sha jet haka Meghalaya Softball Association man mi khmat yaga jala Meghalaya haka lempung yele akai softball kabala tep kum ka Senior National Softball Championship arjar arfulai kaban salong haka jala Odisha nadu ka santarik hadu ka khandai tarik urumpang arja arfulai. Kini ki saungut ki samla ki long usamla Donbok Elson Marwen usamla Joyfulness Nong Siet usamla Deban Shanbor Miliam lambat usamla Lucky Star Marwen. Liar nga ten Donbok Elson Marwen teni dah nemta bantu ki kendiap pa ni te ki dena po snong malawir mat ni we dena po snong krot ini we te trasnong malawir tingi mentan kasngi mat ban mit anina po snong krot ban ki selong taban yo ban lek sakan kacing kai softball ka senior national championship yo softball te ni kacing yal ti tungi nukong ni reality hanya po krot ndak sangka don ka kucing kam tinggal lek bakto por ki don ki apa yang ini po softball season yang kerap makin lek sakan ka trial bentakan ka championship yang ke softball yang ke nasional te lek trial yang don sangat ki balik lain layak sedikit iway ki don tongba isulet hadian ini kalian napo distrik nilalek trial di don sangat ki member juga mokrot softball season ki ba lek bikmat ka trial bat sajet sangat nak bentakan ka senior nasional softball championship ke ban solong hapo studium puri ke ba dejoka state Odisha mokrot season juga ka softball tang ya poi hakan ka thong te tang kiat ai jikran dengan por kota te aku menangkong te ilai kebala maban siang ban praktis ya kan kejing kain marba ini kejing kain kalong ka kam no ba kan jala jungi kam pada pau bah marba di tiar kalong fi baram buat kejing kain kalong ka ngidon hamne rekat berki samla jong kan dong tan ke jongi ki ban represent ke state ke jongi ke bude bat ka softball senior national softball championship dong senam arja play ke banong po Odisha dengan leng ke jongi kum kamokron youth development association ni kit pop yang ta jongpi ki samla ki laingut samla arngut na po senam malawir bod we na po senam mokron bod ni kermen finwara ya ka nam ke puram tan dong tan ke jongi bod kum ju am state ni community baka jing persiang ka joki ban IT me musim nak bentakan deka kam jing kai bat ni kerman ro ba fin yang yang kristom nak ko por bat ba na pen il ka jong sap pong ka joki hak mungkin ka jat jing kai tileng dung action ni kit bok ka joki ni ka ku kurdo ya ba ni ko sup pesan ro juk por ba fin yo me hak ba ko kia nang ba nang la ban ilakai akan mereka terus mereka joki